ndongera gushuje njye wumva ndi Flash Top TV. Umuntu ugiye kuganiraho uyu munsi rero kumuvugaho bisaba kwitonda ukabanza ugashishoza neza. Ni umunyabigwi ukiri muto cyane wubatse izina ku ruhando mpuzamahanga, umuperezida ushaka kuzageza Afurika ku rundi rwego, nta wundi ni Kapiteni Ibrahim Traoré. Uyu yavutse ku itariki 14 Werurwe 1988, afite imyaka ye 37. Burkina Faso niwe umuyobozi w'inzibacyuho, ni naho yavukiye. Amashuri muri kaminuza ya Gadugu muri BSEC mu bumenyi na Georgia, ishuri rikuru rya gisirikari rya Georgias na Manaono. Umwuga we akaba ari umusirikari, akaba n'umunyepolitike. Izina rizwiho ID cyangwa se Ibrahim Traoré. Mu bijyanye n'igisirikare rero, Kapiteni Ibrahim Traoré yabaye mu gisirikare cya Burkina Faso Army, afite ipeti rya kapiteni kuva mu mwaka wa 2020. Yakoraga mu mutwe wihariye wa Koba, nubwo bimwe bitavugwagaho rumwe. Yitabiriye intambara muri Mali kurwanya umutwe w'iterabwoba muri Burkina Faso n'uduce twabayeho coup d'etat muri 2022. Ubuzima bwe bwo mu bwana n'amashuri, Traoré yavukiye Ikera muri Bondukai mu ntara ya Mohon ku itariki 14 Werurwe 1988. Yakuriye Ibobo Dialoso, aho yigaga azwi nk'umwana ucisha make kandi w'umuhanga. Kuva 2006 yigaga Georgia muri kaminuza ya Gadugu, aho yari mu mashyirahamwe y'abanyeshuri barimo ay'abisilamu n'iry'abanyeshuri. Bakundaga gufasha bagenzi babo mu bintu bigiye bitandukanye, aribo bitaga abanyeshuri b'abanyamarisiki. Yarangije afite amanota meza. Umwuga we rero yinjiye mu ngabo za Burkina Faso mu mwaka wa 2009, asoza amashuri ya gisirikare mu ishuri rya Georgia na Manaono. Yakora imyitozo mu Bugereki n'i Maroc. Muri 2014 yabaye liyetona maze ajya mu butumwa bwa Loni MONUSMA muri Mali, aho yagaragaje ubutwari. Yitabiriye imirwano ikomeye mu majyaruguru ya Burkina Faso nko muri Djibu no mu gikorwa cya Otopowani cya 2019. Muri 2020 yabaye kapiteni. Icyo gihe yatangiye kunenga ubuyobozi bw'igihugu kubera ko abasirikari baburaga ibikoresho mu gihe abayobozi ba politiki bakoreshaga ruswa. Kapiteni Ibrahim Traoré ubwo yafashe ubutegetsi yari mu itsinda rya gisirikari ubutegetsi Paul Henri Damiba muri coup d'etat ku wa Mutarama 2022, ariko nyuma y'amezi make kubera kutanyurwa n'imiyoborere ya Damiba, Traoré ayobora undi mugambi wa coup d'etat ku itariki 30 Nzeri 2022. Ku myaka ya 34 yahise perezida muto kurusha abandi bose ku isi. Icyo gihe anakuraho Damiba, aramuhigika ku ntebe y'ubutegetsi. Yahise avugurura imibanire mpuzamahanga, yirukana abasirikari b'Abafaransa, anegera cyane Uburusiya, Mali na Niger. Ashinga n'umuryango w'ibihugu byo muri Sahel, Alliance d'État du Sahel. Uyu muryango washinzwe na Kapiteni Ibrahim Traoré. Nka perezida rero gukomeza kugundira ubutegetsi, Traoré yashimangiye ubuyobozi bwe nk'umuyobozi w'intambara. Yashyizeho ubukangurambaga bwo gushimangira igisirikare no kugenzura umutekano. Bakambura 2023 yavuze ko amatora y'inzibacyuho atazashoboka
keretse habanje gutsindwa abarwanyi b'iterabwoba. Mu mwaka gutyo 2024 inama y'igihugu yemeje kumwongerera manda indi y'imyaka 5 kumwemerera kuzitabira n'amatora y'abaperezida. Ku bijyanye na politike z'ubukungu, Kapiteni Ibrahim Traoré yubatse uruganda rwa mbere ruyungurura zahabu mu mwaka wa 2023. Yahagaritse uruhushya rwo kohereza zahabu n'abacuruzi bato muri 2024 kubera ubucuruzi bwa magendo. Yafunguye kandi uruganda rutunganya inyanya ruhagaze miliyoni 8 z'idolari n'ibice 9 mu mwaka wa 2024. Yatangije gahunda yo kwambura abanyamahanga ububasha bw'amabuye y'agaciro binyuze muri Supamibu muri 2024 kugeza 2025. Ku bijyanye na politike z'imibereho muri 2024 yatangaje ko azashyiraho itegeko rihana ubutinganyi muri 2025 byemejwe mu mategeko. Yafunze ibitangazamakuru birimo France 24 na RFI ndetse atangira gufata abanyamakuru ababohora hanyuma abajyana ku rugamba. Umunyamakuru avugaga ibintu biterekeranye ku butegetsi bwa Ibrahim Traoré yarababohoraga akabajyana ku rugamba kureba uko byifashe. Bijyanye na politike z'igisirikare yatangije ubukangurambaga bwo kwinjiza abaturage mu gisirikare ibihumbi 50 mu kwezi kumwe. Yashyizeho imisoro mishya yo gufasha ingabo ku murongo wa telefoni, internet na TV. Mu mwaka wa 2024 imirwano yakajije umurego ikaba yarahitanye abantu benshi kurusha mbere. Mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga yashyigikiye ishyirwaho ry'umuryango wa Sahel State, Mali, Niger, Burkina Faso, ibyo nibyo bihugu biwugize. Yirukanye ingabo z'Ubufaransa muri 2023 maze yegera Uburusiya na Turukiya. Uburusiya bwohereje abasirikare barimo n'aba Wagner muri Burkina Faso mu mwaka wa 2024. Mu ruhame, Kapiteni Ibrahim Traoré agaragazwa nk'umuyobozi wa Pan Africanism wanga ubukoloni bushya, akagereranywa na Thomas Sankara. BBC yamwise umukuru w'igihugu ukunzwe cyane muri Afurika muri iki gihe cya 2025. Tujya kureba ibi biganiro cyangwa se ano makuru kuri Kapiteni Ibrahim Traoré twifashishije ibinyamakuru nka Le Monde, Reuters, BBC News, France 24, RFI na CNN n'ibindi bitangazamakuru. Imbuga zindi twifashishije ni urubuga rwa Perezida Ibrahim Traoré, icyitwa Wikimedia Commons n'amafoto ndetse n'amashusho. Ibyiciri: abavutse 1988 abanyepolitike b'Abanyaburkina Faso, abasirikari abafashe ubutegetsi, coup d'etat, Abanyafurika baba Pan Africanism. Ibyo bigize ikiganiro cyacu byumvaga na Fragi Top TV. Ndabashimiye ko mwakurikiye iki kiganiro. Ciao ciao.